Budi dora. Kau bawa simut kan? Nah, boyang kau nah. Mardus niro kita buahol. Ya. Namar porang. Mari kita dengan lagu Hasoloman nih Bang Patar Setanggang. Ucuk. Nong natangis ah. Menyentuh ke hati-hati. Terima kasih, Bu, menyentuh hati-hatimu nak. Salam Sian Bogor le, mantap. Salam juga. Daerah dia Doleku, Pekanbaru. Salam Sian Bengkulu. Salam Sian Bekasi. Oras. Salam Sian Emi Erik Manurung Medan. Oras, salam. Salam Sian Leku Sia Samosir. Orisinilak tuh nggak aja deh. Bekasi, Medan. Pak ada kekadang di mana tuh? Nonton live, tunggu. Bang, abu hitam itu siap Kadis. Ah iya mangat Cikampek hadir, Horas, Cikampek, Jayapura, Horas. Halo bang. Oras Jayapura. Aras. Orang besar ini sana sih Jayapura. Abu jawab Kuning-kuningan baju. Wah, Jayapura deh. Lo. Nama momok. Oh, tulang tasi napi itu doi, si napi itu sekretaris ni Ronatio. Iya tuh, Oh, si napi itu nomor burung nenggolan. Ipa Turku dia jatuh sejen di provinsi. Oh, ima. Sekretaris Ronatio. Itu si renang, lagi naik deh itu. Promosi. Ay mana sih?
Dapat nilai do na ni ko pasal nilai. Ini sih langsung di bang. Tak dari soal ini, jom kita taringi. Caro Buku kita taringi. uning ani majo tortor siburu. Itu layona. Oke. Sudah nasi buruk. Si Sakai Horbain na, Sendirian saya. Siburu kina sendirian jaya. Kamu Siburuk, Iren Jaya Siburuk. Oh, lo baru para kepengarik karana suku jo. Kayo man jo, Nah. isi nomor asa markarat tong ang siburu kon. Oh, lo. Ngai kirim be marhiti lope. Ora salam sia Sulawesi Tenggara, salam Sulawesi Tenggara. Baru si manurung parasapi. Tulang pangiduan na si Sakai Horbain na. Sake horbo. Aduh gudang. Borat ni tulang. Sake horbo. Una kan. Lo pangiduan mo ba si gomok ko bereng itu nakti. Ai, tulang na daw. Di dia dole. Si Manu. Di Pekanbaru. Beres tadi. So yamin. Aduh, Siburu. godang si buruk. Hadir Kalimantan. Horas Batam. Medan hadir. Ricardo Sinaga, Jawa Tengah hadir. Gaya. Memang ada. Ayo. Banda Aceh hadir. Pak Wira bagaimana? Ya Papua. Ai suku jo Pak Wira ya rombo papenam mun. Aku lupa penana. Kirim besawera marite lope. Mantap, maaf malate. Salam dari Kalimantan Tengah, Tulus Siburian, Malate Tulang. Paten Kaliba, Banten hadir.
3 teko si Hanon. Bah. Kira musik ah. Halo bang. Nya masih ngomong ah. Tapi soal hesek na ide. Tangerang Banten hadir. Ya wong baru hesek nay do. Lombok NTB hadir. Ay, kira bagai imu marsalado ah. Ay romo wodo ah. Oh. Ayo hurom mahani mai do na hudo. Hanay mauun. Ya, rumah ni non tulang mon si Marmata. Tetap setia dari Papua. Salam dari Bogor le, salam juga salam. Warga Nabi itu. Ay, ya si tangkeng do na lihat, ang Nabi itu. Nomor topi. Nama kesek ini na. Oh, lo si tanggang. Orang ke. Nandok kamu nama keset. Apa godang? Ah, Saya si dokumentasi namu. ayaw di go pede kon go toru ke go. Amai. Sakay or win anak kinga. Oh, apul-apul dotong. Apul-apul. Oke, Om Baru, oke. Oh, lo. Ini apul-apul di sida uruk di. Oh betul. Sila. Oke. Dia gudang dia siapa lah. Siapa lu shopping? Sakay huruf baru sebenarnya ya, le sida uruk. Aditya uang pola sah. Aduh. Samarinda hadir. Ya aku dah kubur juga. Jangan pula. Salam dari Kalimantan. Sakay or. Provinsi Tanah Batak hadir. Hidup Provinsi Tanah Batak. Ini mo Datui ini motor. Ya, datui. Dua seorang di sana pui. Satu-satunya datu di Pekanbaru yang paling di Segani. Segani. Iya. Karena gagal terus. Ujung Batu Rohul hadir. Samarinda hadir, Bang Sumbayak. Surgo Hasunangan hadir, ayah do, dia do, amal kita. Sakay or punya hitai mah ban. Aduh sungguh di sini kau. Oh masih mata telepon musim mana? Agak panas sih mah. Halo bang. Tengok to hami, dari pangidom minimum. Kalau Sungguh dia do ban. ngomong ko mapoto mo. Oh. Oh iya, sungguh dia. Horas anak Medan hadir. Aceh hadir, Pak Tambunan. Baju nata boyak katulang. Datuna mek do manang datuna bulu tulang inna. Pasien nyon gagal lu sudah ini motor. Pakai bigi turu, ay bigi mo amang baru. Kapasien na kena gagal din na sudah. Tamang na berhasil malu. Tembus 5.000 sampai Pagion. Jangan lupa share.